na ovim detaljima, a mi sad pričamo o jednoj važnoj temi. U aprilu i maju ostao je iza nas upis prvaka u školu. Roditelji se sada razmišljaju kako da opreme decu, ali treba ih dobro i pripremiti za ovaj veliki početak. Treba pratiti i napredak dece i eventualno ukoliko se ukaže i neki problem i na vreme intervenisati. Potrebna je edukacija i roditelja i lekara, ali i prosvetnih radnika, a oni koji u tome godinama pomažu su naši sledeći gosti, dr. Stevan Nestorov, defektolog, i logoped, dr. Violeta Nestorov iz organizacije Pomoć porodici. Dobar vam dan, dobro nam došli. Stevane, u 21. veku, pogotovo ovih poslednjih 5 do 10 godina, deca su mnogo više uz razne ekrane i uz novu tehnologiju, a mnogo manje crtaju i pišu. Da, jeste. Sad, koliko to s jedne strane olakšava razvoj, a koliko možda s druge strane i usporava razvoj nekih važnih funkcija? Da, hvala na pozivu. Tema zaista jeste veoma značajna, jer šta nam je važnije od dece. Nažalost, građani puno više imaju informacije o svim ostalim temama, a ovo nekako promiče i onda postane aktualno kada se suočimo sa zahtevima koje škola postavlja. Roditelji nam često dovode decu i onda mi pokušavamo da procenimo koje su potrebe za podrškom i onda vidimo dete koje, recimo, proba da boji, pa uzme bojicu i ovako udara u papir. To nam govori o tome da dete nema iskustva sa, na primjer, tom aktivnošću, a opet govori nam i o tome da je verovatno puno vremena provelo bojeći površine sa mišom i na slične načine, tako da nama onda već sve jasno, ali obično ta pitanja budu pravovremeno postavljena. Kasno je kada budu kasno postavljena pitanja. Zato negdje uvek ukazujemo roditeljima da dete treba da se bavi svim onim aktivnostima pa kojim su se i oni bavili kad su bili deca. Da crtaju, da boje, da se igraju lutkicama, autićima, jer u suštini, jednostavno rečeno, neuropsihološki motorika ruke je povezana sa razvojem govora i sa kognitivnim razvojem i tako dalje. Tako da u skladu sa tim deci treba davati, deca vole. Posebno je važan taj razvoj fine motorike, ali tako, isticanje preciznosti. Upravo to. A roditelji se ponose kako oni znaju lepo na mobilnom telefonu da nađu aplikacije, kako svašta rade prstićima, ali sve su to neka gotova rešenja, neke gotove aplikacije na klik, ne postiču ni kreativno mišljenje, ne postiču snalaženje u nekim novim situacijama, tako da deca vole to. Mi vidimo kad im damo najjednostavnija aktivnost bojanja, bojanke i slobodnog nekog crtanja je blagotvorna za dete, jer se tu vežba i pažnja, i koncentracija, i pojmovi, i broj. Govorit ćemo sad dalje o tome, tako da to im treba nuditi. Lidija, šta je sa razvojem govora i sa nekim smetnjama u govoru? Čini mi se da je, ili da li nam se čini, da nam se ne čini, ili da je sve više nekih uglavnom tu smetnje u razvoju? Pa činjenica je da danas deca sve kasnije progovaraju. Ranije je bio standard, odnosno normativ, da dete oko prvog rođendana progovori, da se javi ta prva svesno upotrebljena reč. Međutim, taj vremenski period se mnogo više promenio. Sada deca obično progovaraju i oko 2. godine života, što smatramo da je dosta kasno. I upravo jedan od krivaca za kasnije progovaranje je i upotreba savremene tehnologije na tom ranom uzrastu. Dakle, deca su još od prvih meseci po rođenju izložena malim ekranima, tabletima, mobilnim telefonima, gde je komunikacija jednosmerna, kao što je kolega rekao, i dete uopšte tu nema potrebu da govori, da koristi svoj govorni aparat. Drugi isto važan razlog je zato što deca dosta dugo koriste pasiranu hranu. Oni ne vežbaju govorni aparat. To je isto mišić koji zahteva jedan stalan žvakanje je posebno važno, je li tako? Naravno. A deci se dosta dugo i do 3. 4. godine pasira hrana, što uopšte nije dobro. Nažalost, svedoci smo i da sve više ima smetnji u razvoju kod dece i deca ometena u razvoju
pa vidimo da mnogo ima i dece sa poremećajem iz autističnog spektra, sa različitim oblicima razvojnih disfazija i drugih poremećaja. Zbog toga je jako važno na vreme se obratiti i pedijatru. Pretpostavljam kasnije mogu da se onda odraze i u školi kada se krene u školu i zato je bolje ranije reagovati. Naravno, taj rani tretman i rana intervencija su jako važni jer mogu da preduprede mnoge druge poremećaje kasnije. Sad, postavlja se pitanje i za nas roditelji i za vaspitače u vrtićima kako da primete i kada da reaguju na vreme, je li tako? Važno je što pre primetiti nešto i kako to saopštiti roditeljima da se oni opet ne nađu uvređeni, to je sad isto. Pa sve to počinje od samog rođenja, da ne kažemo i pre rođenja. Znači razvoj deteta ne počinje kad se dete rodi. To je prva stvar koju treba zapamtiti. Druga stvar je da roditelji treba budu svesni toga da nije samo govor nešto što može da bude odstupanje u rastu i razvoju dece. Obično, oko 2. i 3. godine se roditelji jave da dete ne govori. A bilo je tu puno i drugih nekih odstupanja u rastu i razvoju, u ponašanju, u ishrani, u igri i tako dalje. Ali na kraju uvek dođe situacija da se odnosno na zahteve škole ispostavi da dete nešto ne može da uradi i da se da to roditelji zabrinu, a prosvetni radnici se nađu, hajde da kažem, uplašeni ne od dece, nego od toga da neće moći da im pomognu i ne znaju u toj situaciji kako da kažu roditelji. Kao što sam rekao, razvoj teče od samog rođenja. Dete koje, na primjer, leži u krevetiću, uvodi u svoje vidno polje šaku i gleda je, skuplja, savija, to je već uvod u pojam broja, to je deo, celina, 5, 1. Znači, učenje počinje veoma rano. Dalje, igra, ta dečja igra u kojoj oni mogu da dožive različite iskustva, da se napune iskustvom. Sve to doprinosi tome da kad dođe do škole, dete može da usvoji i pojam broja i ostale neke veštine i zahteve da ispuni. Vaspitači osete to jako lepo. Mi radimo puno sa vaspitačima, imamo i seminar za vaspitače i nastavnike u školama. Upravo je tema disharmonični razvoj. I vaspitači mogu da daju sugestije roditeljima. I roditelji ne trebaju to da doživljavaju lično. Možemo da čujemo u praksi kada roditelji kažu ko su oni da daju dijagnoze. Vaspitači ne daju dijagnoze, oni jednostavno prate to dete, imaju puno iskustva, to su učili i mogu jednostavno da opomenu roditelja da iskontroliše dete kod defektologa, kod logopeda. Nema i bolje da se ispostavi da nije ništa, nego da se gubi vreme i da se čeka taj polazak u školu. A kao što kažete, dece sa disharmoničnim razvojem, danas ćemo o tome govoriti, ima sve više. Kao što je Violeta rekla, imamo porast dece sa autizmom i sa ostalim smetnjama razvoju, ali ono što je interesantno da imamo puno dece sa disharmoničnim razvojem. Da, imamo pojave češće, čini mi se, disleksije, je li tako, i disgrafije među decom. Da, otprilike 10% dece ima disleksiju, a disgrafija je čak i da ide od 20%. Ono što je važno kod disleksije i disgrafije je da se dijagnoza obično postavlja na kraju 2. razreda, odnosno početkom 3. Jer do tada se daje šansa da dete nauči da čita i piše. A prvo da kažem šta je to disleksija. Disleksija je poremećaj u učenju čitanja kod dece koji imaju normalnu inteligenciju, dobar vid, sluh, adekvatan psihološki razvoj, dobre socijalne i ekonomske uslove i adekvatnu obuku. Znači, dete ima sve preduslove da nauči da čita. Međutim, ono prosto nema kapaciteta za usvajanje čitanja. Međutim, svaka teškoća u usvajanju čitanja nije disleksija i to je velika zamka, jer mnoga deca imaju teškoće u čitanju, a nemaju disleksiju. Zbog toga je jako važno na vreme to prepoznati. Mnoga deca koja su psihički odsutna iz razreda, ona sede tu na časusu, ako zna gde su im misli, naravno da će teško usvajati čitanje. Deca koja su u fazi usvajanja čitanja, često zbog fizičkih bolesti bila odsutna, takođe
imaju teškoće u usvajanju čitanja. Ali deca koja imaju poremećaj u ponašanju, deca koja su pedagoški zapuštena, ali to nije disleksija. Disleksija je kada dete nema kapaciteta za usvajanje čitanja, kada i pored adekvatne obuke prosto kod deteta škripi to. Ali da se ne uplaši ljudi, to se vrlo lako može rešiti uz adekvatne vežbe. Disleksija nije bolest. To je neurološko stanje, to je neurološka različitost mozga. Ono što je važno, uz defektološki tretman može da se popravi situacija, ako tako mogu da kažem, i da dete nauči da prosto da se snalazi u svemu tome, da razvije mehanizme, da njemu bude mnogo lakše. I ono što je važno, da mnoge osobe imaju disleksiju, a da to niko nije dijagnostikovao i otkrio. Mi smo nedavno imali jedan seminar gde mi je nastavnica matematike na kraju seminara prišla i rekla, jao, pa sve što ste govorili o disleksiji, to imam ja. Znači, ona je završila matematički fakultet, a niko njoj nije dao dijagnozu disleksije. Znači, većina njih nije otkrivena zato što, nažalost, kod nas u našim školama nema logopeda. I onda tu potpuno izostaje tretman, adekvatan tretman. Jer ne možemo dete uvežbavati da reši neki problem tako što će uvežbavati aktivnost koju ne može. Ako dete ima problem sa čitanjem, on ne može da vežba čitanje. Ako ima problem da računa, ne možemo mu dati da prepisuje. Treba rešiti problem pa onda nastaviti dalje. Upravo vratiti se na neku prethodnu fazu, izvršiti redukaciju psihomotorike, to je metoda koju mi sprovodimo defektolozi inače, a posebno nas dvoje sarađujemo sa profesorom Svetomirom Bojaninom, poznatim dečjim psihijatrom koji je i uveo nove prostore metodu redukacije psihomotorike. U stvari je redukacija psihomotorike lek za disharmonični razvoj i mogu bih da kažem da dovodi do uspeha i da pozovem i roditelje i prosvetne radnike da se edukuju putem knjiga koje je profesor Bojanin napisao. To su ove knjige Zašto slabo uspeh u školi, gde su detaljno opisani svi simptomi disharmoničnog razvoja i mogućnosti tretmana, i knjiga Redukacija psihomotorike, gde je profesor svo svoje životno i profesionalno iskustvo pretočio u te knjige. Odlično, hvala vam što ste nam bili i što ste nam dali malo više uvida u ove važne teme i nadamo se i korisne informacije za naših gledalaca. Hvala i vama na pozivu. Hvala na pozivu. A mi vas sada vodimo